itu buat ini nggak ada di situ nah. Shalom. Selamat hari Minggu ma hubata kuryani Tuhan namar kebaktian di gerejaon. Sonai homa hubani nasiam nai rumah naman dihuti kebaktian melalui live streaming. Mingguta sadarion aima minggu ujung tahun kuria. Tema GKPS Ibo Hali Makobaskon Horja Namadear. Subtema Pasirsir ma kuryain asegabe si pambobai natoruh maruhur si habiari naibata si balo si ajar ibagas biak nadear aselambin tarbarita gorani Kristus. Bani kebaktian sadarion ya dongkondo acara pandidion. Memasuki kebaktian ta iberehanami panorang saat teduh. Amen. Riap mahita jongjong. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 185 bait sada pakon 2. Ibagas gorani nai bata bapa, pakon anak ni Tuhan Yesus Kristus, apa tunde na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Ay songon poyon-poyon ganub akulaon, songon bunga na italun, tokin mangerbang, dop ay, melus, lanjar, marurus. Tapi anggohatan ni bata, tetap durus si sadukani dukani. Saya bujur maham rosi mate, dop ay bereh konon kudo bam sortali hagoluhan in. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Hamba panami na inaguri atas Tuhan ni namate age namanggoluh. Martupodo hanami nuan irumahmu nama pasing on,
laho mardingat haganup hasoman nami nado parlobe manadikon hanami hun hasiangan on. Sedo nalaho manungguli lungun ni uhur nami ase ibain hanami pardingatan on, tapi namardingat do hanami bani holong ni ateimu in ban nami hasoman nami nado parlobe borhat majupahkon ham sanggah hanariap hanami itano hasiangan on. Terima kasih mabamu Tuhan, halani ipaingat ham hanami pasal goluh nami si magira, ase tetap hanami marpangarapan na manggoluh janah marhite pardingatan on, lambin ipaingat ham hanami bahasa goluh nami sedo pitah i dunia on tumang, tapi surga hasonangan indo si tujuan nami. Ase ajari hamma hanami, ase tong janah hobas hanami, laho manatap ujung ni magira, marhite na tetap makorjaon hatamu. Amin. Bujur toruh maruhur inma Tuhan Yesus in, hadameon bai hagoluhan do nabi noan niin. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 184, bait sada pakon 5. Tangihon hitama gatih nititah na 10 Aiman tersurat bani Rom 12 ayat 1 das bani ayat 2 sonon ma. AIP hupaingat manasiam sanina marhitei hidup ni uhur ni bata. Ondoskon nasiam ma akula nasiam gabe galangan na manggoluh. Nasusi anjaha na hinarosuhkon ni bata. Inma persembahan nasiam na maruhur. Anjaha ulang masarupa nasiam pakon dunia on. Tapi mubah mamarhitay habayuan ni uhur, asibuy nasiam manimbangi atap aha do rosuh ni uhur ni naibata. Ay mana madear, harosuh apa naragukan dear. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, saya pargugiham ma'au, makorjahon titah muay. Amin. Marurat berbuah ma hatani Tuhan nagabe onjolan ni goluh ni na persaya bani sab tanohon. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 130 sia, bait sada pakon 2, bani bait paduahon jongjong makuria.
Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami, parder layak anjaha parholong ni uhur hubani haganupan jolma. Domayah tahun ham aseto tap mahanami marhasa daun, manggulu ibagas damai apa marsiha holongan. Hape gatido hanami manggulu apa mambahen naso hinarusuhkon ham. Hurang sirsir dohanami pangingaton hasoman, gati pambahenan nami, parsahap nami, membobay hasoman hubani na hurang dear. Gati hanami memakai hasoman pada skon sura-sura ni uhur nami tumang. Ambah ni ay, gati lupa hanami mandalankon tanggung jawab nami itongah-tongah ni keluarga apa rumah tangga nami be. Halani inma aseroh hanami ibagas unduk, pakon toruh ni uhur hulobemu masopot kondosa nami. Maidop maham, maidop mauhurmu ban nami, sasap hamma dosa nami in, topah hamma uhur na baru ban nami, ase ulang inunut hanami mardosa dopak ham, age dopak hasuman nami jolma. Ipindo hanami on hubamu, ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul. Margate soluk ibagas panorang, marayak surga hasonangan pinasirsir ni Tuhanta. Pasirsir kita madoding ta humbani haleluya nomor 487, bait sada pakon 2. Salu terang panorama pergi
pandidion na passing alanyay na utang manasiam nasihol padidikon asirok kulobiyon mandoding maita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 55 bait sada. Nasiam hasoman nasihol padidihon dakdanakon. Tangiyon na siyam maluwi hata ni Tuhan Yesus na magkatahon. Bani Mateus 20 ayat 10 das kubani 20. Na magkatahon. Dumaondos baku sagala kuasa na inaguri atas apa na itanohon. Lahu mahanima. Odani masagala bangsa. Asigabi susian kusidia. Anjadi dia masih dia hubagas goran ni Bapa. Anak apa tondui na passing. Ajari ini masih dia makorjaun sagala kutitahkon bernima. Bani Markus 10 ayat 10 ia tahun Tuhan Yesus dohoma. Na persaya anja tardidi dapotan haluahon. Tapi na sepersaya honau humdo. Asetonah apa parentani Tuhan Yesus aido. Na jalan konta bani panorangon. Ana tardidi ibagas goran ni Yesus. Ubagas kamatennya dia tardidi. Jangan ada tertanam do yarap pakonsi. Asongon Kristus na do pinapuhong bani namatay. Marhite hasangapon ni Bapani. Sonay mahita do tardidi. Mardalan ibagas gulu na baru. Alan ibagas saraton di do hita tardidi. Tapi sadabaran do hita ibagas Kristus. Na tardidi. Maruli banasapan ni dosa. Pakon manjalo si bere-bere ni tondi na passing. Bani na siyam. Pakon bani anak na siyam do baga-bagahin. Letar surat do bani Markus 10, 14b, 16. Padur hani madak danakin roh kubaku. Ulang pandang hani masih dia. Ay bani halak sisunindo harajao ni naibata. Nasitong dua takon bernima. Nasumanjalo harajao ni naibata asong undak danak. Senganjay masuk iya hujay. Jadi irohop masih dia. Anjay tapehon matangan ni bani si dia. Laho mamasu si dia. Anggusonai. Saksyon na siyam mahapor sayot tayin, rapakon kuryaon, riap mahita jongjong. Saksyon hita mahapor sayon tayin, so nasinaksyon niya ganun kalak na porsaya bani sabtanohon. Au porsaya, bani bata bapa, pargogo na sarimbang, Namanapalangit pakon tanahon. Au porsaya, Jesus Kristus, amin bata na tasadain. Indo Tuhan ta, natilubukon ni si Maria, Maria, sa sa manabe manabe nila. halayaban. Marhito iton dinapasing, na manaron na parangit, bani panorong kubuntis natin. Iparsilangkon, matayan tanong, turun na guritoro, mulak mangulo bani namate, Baniari patuluhon, naik ku surga, anjahun siam ni bata bapa, pargogo na sataring bangin, Uncaba yang mulak mengira, la mangumyal ang manggulo, pakon na limang. Au porsaya bani tundi na passing, bani kuria pasadaan ng pasingin, pasawaran sa gana pasing, bani sapan dusa, bani parkuon na pula. pakon bani aguluhan na sa dokahni. Amen. Hundul ma kuria. Dom mai tangar na siyam hata ni naibata dom hubani pandidion. Kana dom mahomai saksiyon na siyam hapor sayaw tain. Ase balus na siyam masuk kun sukunon. Ikindo hur na siyam do sonari didion dakdanakon. Ubagas na hinapor sayan na siyamay. Ipindo hur na siyam do. Paru na siyam mambuan.
jana marsuruh sihu gareja lah mangguruhon hata ni naibata asiga boy pagor na manggolo iya itanohon jana panian badal Kristus rado na siyam mangajari mamudahi takon pauli-ulihon haporsayon dakdanakon asay boto andiut kon hata ni naibata rado na siyam bulat ni hurna siyam do manguntos kon dakdanakon hubani naibata pakumandalan kon pangakuan na siyamay bulat ni hurna siyam do ase namatpadan do na siyam sonari pa kon naibata ilobe-lobe ni kuryaon say bujur mana siyam mandalan konay hanggo sonay didihita madak na taon paronjolan kubani na hinaporsayan na siyamay. Amin. Mandoding kita humbani haleluya nomor 55 bait 5. Martonggo maita ham Tuhan naibata Bapa nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami domay dosukan nami dakdanakon kubamu pursay doha nami domay jalaham iya gabi niyambahmu marhiti pandidion napasingin masih masuk iya hubagas kuriamu anjagay pagura manggolo iya tanahon jana panean bani hagoluhan nasadoka ni dokahni papasing jana pasupasama iya masih manggolu magodang anjah matoras ibagas hapor sayaon hubamu maidop mohormu baina matoras nidak danakon pargogohi jana ajari hamma si dia manuguno gudak danakon hubamu aserap si dia dapotan persimada bani harajaunmu amin. Udul banas. Marsinal sal doganup naman doding kon Tuhan Yesus in, semartuah matongon halak na persayain. Mandoding mahita memuji Tuhan humbani haleluya nomor 170 sia, bait sada pakon 2. Asana
domo hubani tahun parkuriaon, saderion aima minggu perdingatan hubani namate. Lau mardingat haganup hasomata, sonai age hina holongata, aima inang Erika Sinaga, inang Hotmaita Damanik, Bapak Situa Binus Sinaga, Bapak Situa Marwal Sendamanik, Bapak Situa Sudirahman Purba, Bapak Firman Sinaga, Bapak Tarima Saragi, inang Dorma Sipayung, pakon inang Samas Rosita Sinaga. Kuria hina holongan ni Tuhan, ipatupah hita pesonari perdingatan hubani namate, sedo laho manungguli ganup na parngit apa gabe tariluh iluh hita mardingat ganup sidia, naduk parlobe manadikon hita, tapi napa ingatkon hita do, bahasa hita peholi, mate do songon sidia ai, na mardingat bani ajal tado hita, anggap ipatupah hita sonari perdingatan on, jana irik lahu patuguhkon hapor sayata bani golu si sadokah ni dokah niin. Anggope ibagas gok pergumulan hita sonari, ulang menduli hita, ulang miloh suluh ni hapor sayaonmu, gok bahen ham minakni, halani lang iboto hita atigan panorang ni atap sadihari. Halani ai, ulang holang martonggo hubani.
marhitei pardingatan on, ipaingat songon aha nahi hatahon bani parambilat tulu. Marpanorang do ganup, adong panorang tubuh, adong panorang mate, anggo pesoda pangahap, lang ay mambahen gabetar lalap. Tapi anggo pegok parutolon apa parsahitan, ia rusi hita ma na marpanorang do ganup. Ulang lalap gap hita mamikiri dunia on, ay parsatokinan do goluon. Tuhan, paingat hamba nami, kasih ulang lalap gapur nami, saktu bani dunia on. Peringatan bani namatay on, pangit kon hita, lang ijon hape ianan parsaranan nama nongtong. Lang dunia on hape tujuan ni goluhta, surga indo hape si tujuan ni goluhta. Aido naniarap na saindokah, aido nama nongtong. Tuhan, hasunani hamba nami, aseboy tulus lapah nami, mendapatkan ham. Perdingatan bani namate pangit kon hita, lang tanoman hape ujung ni goluhta. Aido ay adong do parpuhoon ni namate na mamberi pangarapan na manggoluh bata, bahasa na pajupah do halak na porsayain bani ujung ni magira, isurga hasonangan in. Ay nini do matalu hamatean, o hamatean, ijado sorotmu. Ham Tuhan, patut hamba pangarapan nami, bani ulu si magirain. Perdingatan sadarion mamuhoi uhurta ase lambin jaga jana hobas makorjahon ganup harusuh ni Tuhan in. Ay nini do jolom hamma nadong bamu, ulang adong na membuat sortalimu. Ham Tuhan, patut hamba pasayaw nami, tapang pangarapan nami, bani magpuhon si magirain, nadong pinasisirmu bagi sagala na persaya bamu. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na tetap rosi sadokah ni dokahni. Idingat hanami masa darion haganup hasoman apa hinahalongan nami, nadok parlobe manadikon hanami. Bamudo Tuhan anak kusi ni naguri atas, janah iukap hamdoin, bani segala na persaya bani anakmu Yesus Kristus. Iingat hanami mahoma ajal nami ibagas sadarion, apa parpuhon si magirain. Terima kasih mabamu Tuhan. Halani ibuban ham hanami mangidah apa manjalo pangarapan na mangguluh nahun bamu. Lang mandole bihanami, jana tarilu ilu hanami anggope ingati hanami ganup hasoman nami, nadok parlobi manadikon hanami. Dom matongon buhay hasoman nami, nadok parlobi manadikon hanami. Gabe sipa ingat main bani lakkah nami sonari, ase tetap hanami mangguluh, domu hubani rosu ni uhurmu, das bani ujung ni lakah nami. Sungguli ham tong uhur nami, asibui hanami gabi sitiruon bani ginopar nami. Apuhi hamma segala namar pusok ni uhur, pakon nama naron hamatean, ase ulang lalap tangis si dia, songon nalang marpangarapan. Saya ajari ham si dia, ase tong manatap dopak surgain, janah patugu ham uhur nami, bahasa hanami pedom maparupe bani arta ni harajaunmu. Padoh ham maganggu ni uhur humban nami, ase hot hapor sayon nami manjalo ham, si paguluhin, pay madapot panorang ni magira. Anggo gombur pe mata nami, ukap hamma mata ni hahuhuron nami, ase takkas idah nami, dalan hasonangan in. Anggo halot pe dilah hanami, lang buy makatahon age ahabe, pergugi hamma hanami, marhite tondimu, ase buy hanami mandilohon, hubamu ma huondos kontonduihu. Torangi hamma uhur nami, dalan nami, ase lambin hobas lakah nami, laho mandapot kon ham. Amin.
Saloma bata haganupan bapa inang nama poso sonai homa age adik-adik sekolah minggu nai ruangan gerejaon sonai homa age namar kebaktian i rumah melalui fasilitas live streaming. Bani panorangon ibasaon hanami mahubata haganupan nasongon penegasan ni warta jemaat nadop ibagihon hubata bani mingguta sadarion 22 November 2020. Naparlobe maay tetap do ihimbau hanami hubata haganupan kuriani Tuhanta ase tetap kita melaksanahon mematuhi protokol kesehatan na adong dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, tetap jaga jarak, tidak bersalaman, makan makanan yang sehat dan bergizi. Napaduahon untuk ibadah minggu tanggal 20 November 2020, aima bani minggu depan, nomor kebaktian di ruangan gereja tahun, aima hasomanta hun sektor opat, 5 pakon onom. Orang tua lansia, anak sekolah minggu, atau jemaat na hurang sehat atau hurang fit, ipangindohon ase ibadah i rumah, mengikuti live streaming GKPS Cililitan. Napatuluhon berita duka cita. Doma marujung goluh ni inang Samas Rosita Boru Sinaga, bani hari Kamis tanggal 10 November 2020. Jana Iswanhon bani hari Jumat tanggal 20 November 2020 i TPU Pondok Rangon. Ase tonggon hita podas tarapoh keluarga tinadingni inang ai. Napaduahon doma marujung goluh ni inang Serdi Boru Manalu, aima Opu Joshua Boru, inang simatuani Bapak Rudi Sipayung, ihuta Baragas si borong-borong, pada tanggal 3 November 2020, jana doma iswanhon bani tanggal 4 November 2020, ase tetap hita tonggohon keluarga ai podas sedia homa tarapo. Napapathon ipatugah kanami hubata haganupan doma mardalan ibagas nadiar horjata dalam rangka Minggu Bapa pakon ulang tahun Kuria GKPS Cililitan napa 40 toluhon. Terima kasih ma ya tahun hanami hubata haganupan jemaat GKPS Cililitan. Jana terkumpul do bagal ni uhur ni jemaat GKPS Cililitan sonai homa age dong do homa piga-piga nahan luar jemaat GKPS Cililitan total ni bani perhitungan sementara sejumlah 63.550 rupiah. Terpuji ma Tuhanta Yesus Kristus bani pelayanan tahaganupan. Napalimahon ipadingat honanami tetap hubat tahaganupan kuriani Tuhanta ase serahon hita tetap galanganta baik maai galangan partonggoan sonai homa galangan kebaktian minggu hubani hasoman nami namar kebaktian i rumah hura kening ni GKPS Cililitan. Nah selanjutnya napaunomhon himbauan hubata jemaat GKPS Cililitan ase lunashon hita mahoma na songon siluahta nadop hita janjihon pada saat pesta wanita, siluah pesta pemuda, sonai homa age diakonia sosial GKPS Cililitan tahun 2020. Halani donokma bulan Desember akhir tahun 2020
Sihol mahoma hita hampir-hampir menutup buku di tahun 2020 teneh. Nah selanjutnya patugah kanami hubata mengenai rapat-rapat na sihol ilansunghon i kuriat tahun jemaat GKPS Cililitan. Na perlobe maai rapat majelis. Jana onma sekaligus tugah-tugah undangan hubani hita ganupan majelis bahwa bani tanggal 28 November 2020 ya donggon hita do rapat majelis pukul 10 siang WIB atau jam 7 malam sampai selesai lewat Zoom meeting. Nah selanjutnya bani tanggal 20 siang November 2020 ya donghon hita do sinode jemaat bani pukul 10 tolu WIB das sampai selesai lewat Zoom meeting. Jadi hubani kuriani tu hatta yelek hon hanami ipangindon hanami ase boy homa hita homa mergabung holi bani rapat atau sinode jemaat itene. Napawaluhon jadwal Natal IGKPS Cililitan. Naparlobe Natal sekolah minggu kelas kecil ya donghon bani tanggal 5 Desember 2020 pukul 10.06 WIB. Diadakan dengan live streaming. Selanjutnya Natal sekolah minggu kelas tanggung dan remaja ya donghon bani tanggal 10 tolu bulan 12 2020 diadakan dengan YouTube atau live streaming The Holy Homa. Dan selanjutnya Natal tanggal 24 bulan Desember 2020 ya donghon atau imulai bani pukul 10 pitu WIB sampai selesai jana ya donghon secara live streaming. Nah mengihut Natal bani tanggal 25 Desember 2020 imulai bani pukul pitu sampai dengan selesai. Depkosiai ilanjuthon pakon horja bagal nama passing. Jana bani panorang ai 2 hali markebaktian dohita. Depkosi pukul pitu masuk usai pukul 10 tolu WIB sampai selesai. Ase boy haganupan hita mandihuti horja bagal dengan tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan nadong teneh. Selanjutnya untuk Natal Pemuda, pakon ulang tahun pemuda, ya donghon bani tanggal 26 Desember 2020. Nah mengihut ibadah ujung tahun, tanggal 31 Desember 2020, pukul 10 pitu WIB. Jana ya donghon atau ilaksanahon secara live streaming. Selanjutnya, ipatugah hanami hubata ganupan, nasihol hita menambah buku atau perpustakaan atau si bahasa onta i rumah adong do ambilan pakon barita hun kantor pusat domai kirim hubata janah tersedia doai i dalan lau sebelum kita turun ya han ruangan on ase hubata haganupan nasihol ase buat hita tene buat hita rumah boy hita basa tene aima nasongon penegasan ni warta jemaat bata haganupan Tuhan ma nama masu pargoluhan ta. Sonari masuk kita ma tonggo pangapitian. Terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan nai bata Bapa nami. Tuhan nai sombah kanami ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Namambere haguluhan benami tongon Bapa Rosi Sadarion. Janah malas niuhur benami Bapa boy hanami melaksanahon ibadah. Bani minggu nami Sadarion tongon Tuhan. Ondoari perjumpahan nami pakon ham tongon Bapa i rumah panombahanon. Sonai homagi namar kebaktian i rumah. Lahu mangindo gogoh. Bohal ni partondion benami tongon Tuhan. Lahu mandalani ari-ari ni parguluhan nami. Terima kasih masumbah nami hubamu tongon Tuhan. Naduk makasumani parguluhan nami Rosi Sadarion tongon Bapa.
Jana bani kebaktian namion si hol mahanami. Lau pada sontong go pangapition nami hubamu tongon Tuhan nai bata bapa nami. Itonggon hanami do bapa, bani panorangon, ilaksanon hanami do minggu pardingatan bani namate tongon Tuhan. Mardingat hanami bapa, jana ipadingat ham hanami bani kebaktian sadarion. Bahwa lang adong na abadi tongon Tuhan, lang adong na tetap bani parguluhan nami. Hanami petongon bapa, bani panorang na itutuhon ham, akan mengakhiri akhir kehidupan nami tongon bapa. Halanya itongon bapa yelekon hanami duwamu. Ajari ham hanami bani panorang na singkat on. Asibijak hanami tongon bapa bani mandalani ari-ari ni guluh nami. Unang targap hanami tongon sibuk bani kesibukan nami. Lupa hanami natang si porlunan bani parguluhan nami tongon Tuhan. Terima kasih mababa padingat ham do homa hanami. Bahwa ham do Tuhan ni namang goluh pakon nadok mati. Jana dong matongon bapa mo nang ham bapa humbani hamatianin. Jana dong matalu tongon hamatianin. Jana indo bapa pengarapan nami. Nalau si beronmu bapa huben nami haganupan halak na porsaya. Por ini pihak hasitaronon nami tongon malas niuhur. Ati piadong pergumulan nami bagas kehidupan nami. Lang ay tongon bapa na mambain hanami soh bani parguluhan on. Halen yadong do gulu si magira na ibereham ben nami tongon Tuhan. Tuhan ay bata bapa nami si olmanay padason ibagas tonggo sapat namion orang tua nami lansia pakon inang Naomi. Namar kebaktian sediai rumah bani panorangon tongon Tuhan. Tetap ham hadir bapa imasa tua ni sedia. Imasa situasi sedia tongon bapa na domma itadikon pasangan ni. Tuhan ay bata bapa nami, yondoson hanami ma orang tua nami inha ganupan lansia pakon inang Naomi hulobe-lobemu. Itonggon hanami dohoma bapa kuriamu, nasonari sedang ibagas perawatan pemulihan kesehatan. Ay mainang situ ales Mariani Purba, bapa Opsinur Simarmata, Iwan Aritonang ay manyombah ni si Tuales Mariani Purba, tua ni Putri Sarage, atau orang tua ni Samas Wardinsen Sarage. Sonay homa bapagi juak-juakmu si tua Marudut Aritonang, Samas Beklen Sipayung, si tua Ros Dewita Sarage, Inang Marni Sarage, pakon haganupan tongon bapa, kuriamu ijape na mungkin lang isebut hanami goran ni tongon Tuhan. Tuhan ay bata bapa nami, hamdo panambari na tarsulur, halanyay bapa elek nami hubamu ibagas proses pemulihan kesehatan ni sedia. Hamdo yontang hanami si marhorja ibagas haganupan upaya-upaya pemulihan kesehatan ni hasoman nami orang tua nami ontongon Tuhan. Ase haganupan aha upaya obat para medis tongon na terlibat bapa bani proses pemulihan ni kesehatan ni sedia. Bui sempurna marhorja lani ham tongon bapa marhorja bani paruhuron pako pikiran ni sedia pakon haganupan tambar ni sedia. Si oli hurnami sehat masih dia haganupan tongon bapa sejupah kanai bani panorang. Na dohor tongon bapa bani panorang nadiar i rumah mon bapa. Senai dohoma Tuhan itongkon hanami do kuriamu na baru marpusok niuhur. Aima keluarga tinading ni Samas Rosinta Boru Sinaga. Senai homa bapa keluarga na tinading ni Inang Serdi Boru Manalu. Tuhan ay bata bapa nami, berham tuguh ni hapor sayaun hubani haganup sediain tongon Tuhan keluarga tinading ni orang tuaun, asih tetap sedia marpengharapan tongon hulobe-lobemu bapa, lang hamatianin ujung ni haganupan, tapi naloberon mudo ari no golu si magira, pajupah dohalak namang golu na porsayain bapa bani ari si magira. Halanyai bapa berham semangat pertundion humbani sedia. Janah pasu-pasu ham sedia tongon bapa bani pargoluhan ni sedia. Asiboi sikapi sedia ahana masa bani sedia intongon bapa ibagas na tetap orot hubamu. Tuanai bata bapa nami tonggon hanami dohoma
jemaatmu na marbagal niuhur tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, haganupan bagal niuhur ni sediain tongon Bapa, jalo hamain haganupan tongon Tuhan sebagai persembahan. Janah pasu-pasu hama parguluhan ni sedia tongon, asi marlamin malas niuhur sedia Bapa, marbagal niuhur roh lobe-lobemu. Terima kasih Bapa, pira masih hatun malas niuhur bani sedia, rezekina bertambah tongon Bapa, janah tambah-tambah hon hambuah ni horjana madear, itong-atong ni keluarga ni sedia, asi marmalas niuhur sedia tongon Tuhan bani pargoluhan ni sedia. Tuhan ay bata Bapa nami, tungkuna nami do tongon Bapa, bani panorangon, tumawan jalo pandidion tongon Bapa, anak ni kuriamu tongon Tuhan, ajari hamba tongon Bapa nama torasni, dakdanakin tongon Tuhan, ase tetap Bapa mengujur mambuan dakdanakin lebih door hubamu, jana lambin takas panandayon ni pasal ham tongon Bapa, magodang masehat main tongon Tuhan, ibagas na marahapor sayaon hubamu. Yondosona nami Bapa, keluargaon, ulobe-lobemu tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, siol mahanami to kinari manangar ambilan, ipadas ni juak-juakmu Bapa pendeta bidi sumbayak tongon Tuhan. Amana marhorja Bapa bani pakon pikiran ni Bapa pendeta namion, asyahanay padas ni tongon Bapa, panotap na humbamu main, asya marguguh hanami tongon Tuhan, asya dong buhal nami tongon Bapa, ibagas mandala ni ari guluh nami, asya buhi tongon Bapa AHP, pergumulan na si hadapon nami bani parguluhan nami, lang menjadi ay tongon Tuhan, na menekan hanami, tapi tongon Tuhan boy ikalolahan nami in, alani ituruh nami doha ganupan in Bapa, ibain ham, hanami ipagijang ham tongon Bapa, melawan haganupan, mengatasi haganupan pergumulan na adong benami. Terima kasih mabamu pasu-pasu ham keluarga ni Bapa pendeta namion, beri ham masehaton tongon ni masa tuani tongon Bapa. Tambah-tambah ko kam pasu-pasu pakon malas ni hurubani sedia. Tuhan ay bata Bapa namion matonggo nami, elek-lek nami hubamu malas ni hur nami, ipadasa nami maun hubamu Bapa, bani panorangon ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Seng bulih mago napor saya sanggah manggolu gedok mate. Si holma tangaronta ambilan pajonam hita uhurta marhite doding haleluya nomor 368 bait sada pakon 2. Yeah.
Idop ni hurma bani nasiam pakon damai, humbani Tuhan na ibata bapata, pakon humbani anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salom obat taganuban. Salom bani siam bapa inang pakon keluarga na rumah koma. Sadarion minggutta aima minggu ujung tahun kuria na igoran minggu pardingatan bani namate. Teksta aima humbani Matius bindu 25 ayat 31 das kubani ayat 46. Sonon ma hata nituhatta. Tapi angkoroh ma anak ni Jolmain ibagas hasangapon ni rapakon haganup malaikat ni. Hundulan ni ma ijai paratas hasangapon niya. Dop ay martupu ma hulubay ni haganup bangsa. Jadi sirangon ni ma sidia. Songon pambahen ni parmahan na manirang biri-biri boru-boru. Humbani biri-biri tunggal. Jadi pajong-jongon ni ma boru-boru ay husiamun ni. Tapi bajarai husambilaw ni do. Dupai ihatahon ni raja ay mahubani na isiamun ni ay. Roma na siyam na pinasupaso ni Bapa. Jalo na siyam maharajaonin. Nado pinasirsir bani na siyam kumbani mula ni tanohon. Ay nahalohian doahu. Ibiri na siyam doahu mangan. Nahorakan doaku, ibiri na siyam doaku minum, na maparapar doaku, yarakon na siyam doaku. Seng marhiyo aku, gabi iparhiyoy na siyam doaku. Naburitan doaku, gabi itori na siyam doaku. Andiyan na tartutup doaku, gabi rodo na siyam marayak au. Dopay hatahonon ni parpitor ay mambalo sisi. Tuhan, natiga ni didak kanami ham lohean, gabi ibiri kanami ham mangan. Barang korahan, gabi ibiri kanami ham minum. Natiga ni didak kanami ham maparapar, gabi ijalo kanami ham. Barang seng marhiyo, gabi iparhiyo kanami ham. Natiga ni didak kanami ham boritan, barang tertutup, gabi iparayak kanami ham. Dupay balosan ni Raja ay masidia. Si tongdo na huwatahonon bani na siyam. Haganup na binahin na siyam. Banisada halak ang gikku na etek-etekon. Nahubak kudoin ibakin na siyam. Dupay hatahonon ni mabani na isang bilo niya. Misir man na siyam humbakku. Na siyam na binuraan. Ubani apoy si sadoka ni dokan ni. Na pinasirsir bani sibolis, apa bani malaikat ni. Ay nalohian doaku, sing ibiri na siyam mangan, nahorakan doaku, sing ibiri na siyam minum, na maparapar doaku, sing yarakon na siyam aku, na somarhiyaw doaku, sing iparhiyaw na siyam, na boritan doaku, ang tartutup, sing itori na siyam. Sidia pe balosan ni sidia maiya ninima, Tuhan, natiga ni dia kanami ham lohian, horakan, maparapar, seng marhiyo, buritan, anja tertutup, hape lang ipatorsa-torsa hanami ham. Dopay yatahon nima mambalo si dia, si tongdo na watanon bani na siyam, nasobinahin na siyam agiyaha bani, sarhalak na etek-etekon, hubak kudo na sobinahin na siyam ijay. Jadi misir masih dia hubani na maparngit sadokah ni dokah ni. Tapi halak parpitorai huagoluhan sadokah ni dokah ni. Naima dasni. Hita ganupan na martupon ibagas goran ni Tuhata Yesus Kristus. Hita ganup na igedung gerejaon age hubani na siyam bapay ng keluarga na irumah panorangon. Song na sinubut namin o kanay, minggu ujung tahun kuria do minggutta sadarion, sa dalan hubani kalender gerejawi. Sekaligus isobut do ijay, ay maminggu pardingatan bani namate. Halani ay do asedong nokani tangar kita, igoran paima tingtingay bani paragenda, ise-ise do parlobe marujung goluni hasomanta ikuriaon.
Asa itonggo kita si dia. Si dia keluarga na tinading niya. Asa apo kita si dia. Halani kita pe bani panorang ni lako matay do kumasongon si dia. Asa pardingatan bani na matay sada ay law pa ingatok kita do ba pa inang. Bawal law marujung do maguluta. Law tadi kunonta do haganupa non. Tapi ahalobih ni. Bani halak na porsaya. Sigol sap konon yang bilang kubata. Apa kelebihan kita? Ahaulihta. Sigol sebutan yang bilang kubata. Nini bani teks tahun nok kanay. Rokosi anak ni Jolmain ibagas hasangapon ni. Hasangapon na sonahado parroh ni rajain. Parroh ni anakin. Nini ijon nok kanay. Markite kon ni parroh ni sagala bangsa ipatupu. Bangsa na adong sonari pakon na lang adong be. Halay marusong golo ya ipatupu. Jadi ulang koli dong ibagasurta sonahaman na parlobe na do matayay. Ipatupu do woi ko bak koliyay. Haganup bangun. Halani hundul ma iya ijay bani paratas hasangapon ni. Bani bahasin ni si Saud halani bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jana iya raja ni segala raja do iya. Baik namar tupuai haganupan jolma, haganupan bangsa kita haganupan nini bani tekston bahenon ni masongon pambahen ni parmahan. Bani bangsa Israel parmahan marmahani biri-biri, marmahan hambing, ada lebih jelas bani teks tahun. Bani teks tahun disebut biri-biri tunggal, biri-biri boru-boru. Bahasa Indonesia lebih jelas, biri-biri boru-boru ay madomba. Biri-biri sa sungguh nih. Tapi biri-biri tunggal ay mahambing bani Alkitab bahasa Indonesia. Asto takas bata perbedaan nion. Nini bani teks tahun bahenon ni masongon pembahenan ni parmahanay manirang kambing kumbani domba. Masa isirang sidia bani bot niari hidup ko simulak ku kandang. Hape sementara tiki parmahanan ni panggatan rap manggagat do sidia kanupan. Rap mangan rumput do sidia kanupan. Rap minum do sidia kanupan. Tapi bot ko siari patuposi marpisah may bayad dia. Halaniaha. Anggo hambingay, lang tahan borgohan. Tapi anggo domba ay biri-biri tahan do iya bani borgo. Ay bahat ang buluni. Anggo hambingay, lang bu terganggu iya, tapi gunumbay, agi terganggu iya bodoh tahan iya iganggu halak. Bodoh iya tenang, agi sunahan amasa. Tayong go hambingay, otiklah tersinggung, mito malupat do iya, tersongkot do iya. Ay mamesi parmahan sapari ipisa do hambing humbani domba itano Palestina. Bani teks tahun na siyang bapay ng nini izin roh raja ay bani hamulyon ni ay mga anak ni Zolmain. Bahinon ni masongon pambahen ni parmakanay. Ipisa masidia. Ulang ito kita holi sa bagya kita tunggal sa bagian boru-boru pamisahan yon lang. Alay dong iyon hata tunggal pa kung boru-boru. Seolah-olah tunggal dyan, boru-boruan dyan. Lang. Tapi lawa misakon songon hambing pa ko ni domba nok kanay. Tapi iyon ipake hata markiteon ni hata pemisah. Basa 2 ayat. Bani ayat 25 nini Roma na siyam warisilah kerajaanku. Ay ma bani ayat 24. Bani ayat 40 sada nini misir manasyam humbaku ay mapemisahay bapainang. Sa bagi ni tao Roma na siyam, sa bagi ni misir na siyam, marpisam. Ay basita bani 25 kan ayat 12 patay pakon ayat 40. Tapi naha asi terjadi ya tahun roh manasyam. Aha mambahin asi misir manasyam pemisanay. On manasyul subuton yang bilang roh kubata. Hal ini terjadi izon keheranan. Dua sido dia heran. Biri-biri tunggal, pokok biri-biri baru sama-sama heran. Natigan ini. Ilah kanami ham. Nasyang bapain ang kita kanupan. Lako mambalo si keheranan ma nini
bani teksnya bilang nalohian duahu iberi na siyam domangan. Nahorahan duahu iberi minum. Nama parapar yarah ko na siyam duahu. Seng marhiyo duahu. Na tertutup imarayak na siyam duahu. Mungkin hata honotta si dia mandelak kunai na siyam bapai nang hanya demi kemanusiaan. Mungkin bani parangai. Tapi teks to makatao lang. Hai na tiga ni dah kanami hamsonai ini si dia do. Ibalo si Yesus lebih lanjut tu nabi na siyam kubani si dia nabi na siyam kubani ang gikun ete-ketekon nahumbak kuduai. Rupanya apa yang kita perbuat terhadap orang lain, apalagi dalam kesusahan, itu identik dengan berbuat kepada Tuhan. Perbuatan horizontal selalu dihubungkan dengan vertikal nasiam Bapak Inang. Itulah salib Kristus. Anggo perbuatan horizontal tanpa vertikal, boido na pautangkon do hita mangurupi halak na legan. Udon siyam do hata pautangkon, hurupi ham, dengan yakin dapat terhaduan di rupi hamau. Ay pautang ko, marutang kamu seubakku. Itu pautang ko hata si maluun. Tapi teks to makataw ko ba talangi pautang kita halani vertikal do hubungan ni. Ay manabinayan ni sa bagian na isauton mamberoma na siyang hubakku ni nituat. Nabinayan siyang huban ni neteketakin na hubakku duay kita kedupan. Ada kepedulian. Bani sidia bani panorangai. Bani penderitaan ni halak nalegan. Ada kepedulian kepada kebutuhan orang lain. Om mana terjadi bani sidia kunai. Berarti roh mana siam. Nasiam Bapak Inang kita kadupan adong sadana masa soal ya hata Inggris goran sensitivity. Aima kepekaan. Ya, sensitively. Kepekaan. Sada keluarga suami istri membaca berita surat kabar tentang sada naboru na belajar mengemudi mobil. Naboru mengemudi non bani baritai tertabrak si sada halak. Padahal ialah parkir do. Ya gatkon persneling mundur HP maju. Ya gatkon pedal rem HP pedal gas. Nah mana merlajar. Tertabrak si masada hailok lebih ini. Ay maberita bani koran on. Halak na membasa makataon kasihan niya yang tertabrak. Kasihan niya. Di manalah pikiran perempuan yang belajar mengendara tadi. Kok berani-beranian bawa mobil, belum tahu sesungguhnya. Kasihan ya. Wajar toh. Hampir ada sudah kasihan tina itabrak kalak bujur ya salah ninangai. Tapi salah kay merlajar do. Bahat do halak na ro manori na tartabrakon. Halani holong niya te ini kita ke depan. Bagus. Tapi pita sada keluarga do manori penabrakon, naboru na merlajaron. Cuma satu yang mau melihat dia. Halania hita kanupan. Saya mau melihat dia karena saya tahu dia pasti bergumul menabrak itu. Alanong jol mana sangaja lah menabrak ko kalaksonin. Pasti dia bergumul dalam kehidupannya. Halan niya ilaw maiya rumah niya halan dapot si do alamat bay surat kabaray iza rumah ni na manabrakay. Isukun ma marsahabi ma ipatorang ma iberi ba ni kekuatan kesadaran untuk belajar lebih baik. Kita kanupan kan diardo dua siay. Kan diarnokan manori na hona tabrakai, semua kita setuju. Tapi kepekaan terhadap pergumulan orang lain, selalu kita terlambat na siyang Bapak Inang. On manasiol sebuton teks kubata supaya orang Kristen bukan orang-orang biasa saja, tapi orang yang kepekaan yang lebih positif, lebih tinggi kadarnya dari orang-orang lain.
On mani persapko ng bilanok kubata bani panorangon. Bahwa orang Kristen kepekaannya tinggi loh terhadap penderitaan orang lain. Orang Kristen kepekaannya tinggi loh terhadap penderitaan orang lain. Walaupun tidak dikenal, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa. Orang Kristen itu tinggi loh. Kenapa? Karena setiap perbuatannya selalu dihubungkan dengan yang vertikal, tidak hanya horizontal. On mana parlobi na siul subuton ni teksta kubata membalosi suku-suku di sini natigan. Dan mereka dapat jawaban kepekaan orang Kristen itu. Hatta honotama soal hubungan kubani jolma, orientasi kemanusiaan dalam segala pergumulan, dalam segala penderitaan orang, selalu itu ingat nambahin hubak kuduai nini Tuhatta Yesus Kristus. Hatanyai yojur tekstok kita, asih bergiat kita, lebih giat kita kepeka terhadap segala namasa itu ngatongani kuriata agi masyarakat. Napadua akon siul sebutan tekstok kubata kita kanupan. Rupanya tekstawan pa ingatur kita bahwa pembainat sonarion marparlumuan duai hubani magira. Ada hubungannya, koneknya, bani paroni na magiray. Dong hubungan lang terputus. Ya, ada binay mo na maderon lang putus ay das kuatas. Tercatat dua pegadupan ay. Na diar pa kung nalang diar kita gawin. Tekston pa duga kubata. Walaupun saudara kita, walaupun hasamat telang mangida, tapi songon ajaran ni guru sekolah minggu mabani murid ni, hati-hati gunakan karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Ibotoh Tuhan do namasa batta. Ibotoh Tuhan do pergumulan batta. Halani kubani siyang bapay nang nay rumah sonari, nay rumah sakit. Tuhan makataon ia peduli terhadap pergumulanmu. Ia peduli terhadap keadaanmu, penderitaanmu. Ia peduli terhadap keadaanmu. Berdoalah, yakin percayalah Tuhan akan melawatmu. On manay pangindu hubatan na siyang bapay nang ale ijape hita marianan ito Tuhan indo kita. Halani tondo ido na ibata. Tuhan itu roh. Alang ay do hatapor sa tay. Bapa anak, Bapa dan Roh Kudus. Roh do iya. Bisa melawat kita di mana saja. Bisa mengunjungi kita bagaimana kondisi kita. Bahwa ialah Bapa yang peduli terhadap keadaan kita. Mari kita secara bersama kita gunupan. Melihat segala sesuatu, melihat kondisi dalam mata hapor sayaon, lang pitah mata kepala daging. Tapi mata hati dan mata hapor sayaon. Ang mata kepala daging panunggur taon may, o manigoron mata kepala daging. Tapi mata hapor sayaon, mata hati juga harus berbicara, harus mampu melihat keadaan kita, kepedulian kita. Bapak inang kita kanupan. Bani Mateus 7 ayat 21 nini teksta. Bani Mateus kuman ini. Lang hakadup na makataon Tuhan nini masuk na guri atas. Tapi naman dalan kon harus ini Bapak Indo kasunay doon. Halanya marilah kita dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi melihat di mana harus ni Bapak. Ay bodoh harus suku terus lang harus ni Bapak na guri atas dah. Banyak harus ni colma nama der, tapi harus ni Bapak ni naguri tasay duay. On makumana sil subuton ni teksta kubata hita kanupan. Halan kepedulian ni bata Bapa, kubani hita kanupan, kubani naetek ketekon. Itu adalah kepedulian yang luar biasa. Na bo memberi sukacita bata rosi malas ni urubata. Halannya na siyang Bapa inang ang basa kita no kan bani ayat pangujung ini teks tahun bani ayat 46 jadi misir masih dia ku bani namar parngit sadokan ilokani tapi halak parpiturai huagolukan na sadokah nilokani sama-sama sadoka dukani parpiturai tunai huma si dia no kan halak na lang mandalan kon hatani na ibata ay halanyay na siyang bapay ng ambilan sa darion paingat ko kita mari kita membenahi diri mari kita patorsaon hidup ta asigabi halak parpitor kita, halak na mandalan kon harus na ibata kita, atap ija kita marianan. Ujung tahun Korea,
pardingatan bani namati buminggut ta sadarion. Adong do holi panorang ni lang terbaik kita biaya. Tapi age bilang terbaik kita na madiar na bineton marlanjut do holi hasil ni age bani paron Yesus na pa 2 kali konay. Tongon bapay nang lang kala ni pambahenan asimaluah. Bukan ya, ingat kita Sedo kala ni pambahenan na madiar halua hapor saya do idop ni do kalua otta. Tapi ingat kita mai buah ni na mar hapor saya do halak mambahin na madiar hubani halak nalikan. Tuhan memakasomani kita. Tuhan na masuk-masuk kita. Tuhan na memberi hamalumon hubata na siyam na ibakas na boritan na ibakas pargumulan bani parangon. Yakin dan percayalah Tuhan peduli atas keadaan kita. Dong dodo dingai Allah peduli. Bapa peduli. Hubani hagadupan jolma. Anggosonai ma bapata na peduli do hubata. Pori, hubain hata pori hata simalungun. Hurang peduli ni hasoman tau bata. Tuhan lebih peduli kepada kita. Mungkin kawatai hurang peduli halan sibuk ni do. Mungkin halan keadaan ni do hurang peduli ni. Tapi ingatlah Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Dong do Tuhan nama kasomani kita. Dong do Tuhan nama ngapok kita. Dong do Tuhan nama masuk-masuk gelut tamar sada-sada. Yakin dan percayalah. Hatani tuhatai, tetap doai, sonai nak tuari, sonai sadarion, proses sadokah ni martong komaita. Terima kasih mabamu Tuhan, ipaingat ham hanami bani panorangon, bani minggu ujung tahun kuria, ase tetap kanami martenger ni hurkubamu. Bapa na peduli doham, bani ganupan kondisi ni kehidupan nami. Yujur ham doa nami koma, ase peduli ka nami ubani asoman nami. Sirsir ka nami koma manuhu si dia. Sirsir koma nami mangarahkon mambobako si dia. Ase lambin dohor kubamu. Bapa nami ni surga. Pasuham hangamion haganupan. Pasuham kuriamu Tuhan. Bani parguluan si ganupari. Hamma naman ramot kon haganupan. Tuhan kuriamu na ibagas na boritan. Na rumah sakit. Age na rumah. Bapa berham hamalumon kubani si dia. Asibuhi si riapa o kanami beribadah secara bersama Tuhan. Agi bani parangon martonggo doa nami. Kubani orang tua nami nalansia pe. Bapa nami urupiam si dia. Dakdanak sekolah minggu Tuhan. Ham menjagai. Ham menramot ko si dia. Ham bertumbuh ibagas haroso ni urmu. Maidop maham mangidakkan nami. Hata muda binogi nami. Pasu-pasu hamain. Ase bertumbuh jana berbuah lewat kehidupan nami sehari-hari. Maidop maham ibagas Kristus Yesus roh kanami martonggo hubamu. Amin. Paima ipatupuhita galanganta. Tangar hita malobay kata ni naibata nagabe onjolan batta law manggalang. Ay menatar surat Bani Heber 10 ayat 10. Mambahin na madiar apa namar si bere-bere. Ulang mahalupahon na siyamay. Ay galangan na sonaydo iarosukon na ibata. Sonari ondos kon hitama galanganta.
siap may tajongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan takubani na ibata. Ham tuan na ibata bapa nami, pardear layak jana unjak kuben nami. Terima kasih ton nami kubamu, halitong tong doi pasupasuam gulu nami. Dom maya sumanikam hanami, jana pasupasuam korja nami das kubani sadarion. Sonari ibakas malas niuhur, roh dohanami mangondoskon buani korja, nadop pinasupasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami kubamu. On peseseloham magalangan nami on, bain hasangapon ni goranmu, jana mambain lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amin, bamu sadokah ni dokahni. Ham Tuhan na ibata bapa nami na inaguri atas, ibagas na marunduk ni hurduhan nami bani panorangon, mardingat kinakolongan nami, nadok parlobe marujung goluh ni, anjaha sirang kumban nami. Domamulak akula ni sidia gabe orbuk, ay hunjindo karohan ni akula haganupan. Tapi lanjari haporsayhan nami do, hasitongan ni hatamu, pasal parpuhoon si magira, nagabi hagugukon apa-apo hapok ban nami. Halanyay, seng patut be mabiyar kanami, mandupakon hamateyan. Halani boto kanami, dum matalu hamateyanin, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Patutap jana palihar hamma uhur, pakon pangarapan nami, ase jorei lakan nami, jana marsondang ni uhur hanami, tong-tong rosi ujung ni golun nami. Marhite Yesus Kristus, sipa golu kanami, elekon hanami tonggo nami on. Amin, hamba pa nami na inaguriatas, sa napapasing magoranmu, sa roh maharajaonmu, sa saut maharoso ni urmu, inaguri tongahon songon na inaguriatas. Birama ba nami sa darion kaguluan ari-ari, sasapam madusa nami songon panasap nami, banidusa niya soman na mardusa dopak ka nami. Ulang hanami bobayham ko parlajuan, paluakam makanami kumbani pangago. Misir mana siam, ingat na siam ma, isuru Jehovah dohita, laho mengambilan kon ambilan na madiyar, bani halak na madoyuk, pauli-ulihon halak paruhur na maropuk, maning tingkon kaluakon,
bani halak na tertutup, paharhargari ni na tersakut, apa mangapok na marpusok ni uhur. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparot Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini bamu. Jangan maidop mahurni mangidakam. Hidup pakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Jangan pasorap madameni hubani tonduimu. Amin.